Maksatınızda ayta almazsınız mı? Mana bu kitapların nindi maksattan ham narsaga erishishga tilaysiz. Yaxshi so'rov. Mana mening do'stimda G'oyar Iskandar, onun internetda bor. Сборка великой татари deb ataladi. Mana bu so'rovga mening qo'polgina javobim qisqagina shu. Biz birgalab Прохановның да сөзін есте алып, волшебное слово, от татарских мыслителей, от татарских. Біз жерға тиішбіз бүйік татарияны үйемадан. Бүйік татарияны біз үйемадан жерға тиішбіз. Аның есімін шықпыр. Интернетқа кіріңіз. Поискқа қойыңыз. Третья Орда. Сізге келіп шығыр. Русларының бүгін Изборский клуб ағласы болған Лермонтов есімді кішінің хам аны хуплылар Третья Орда деген идеология концепциясы. Третья Орда. Девятов. Третья Орда. Не үшін? Çünkü орысларның продвинутый ғалимлары оңлылар шындақта. Дұрыс айтқан Наполеон да, тем более Владимир Владимирович Путин поскребе, а если нас поскребе стейт. Біз біргәләп үр-яңадан халыкларны, одашкан халыкларны яңадан кайтарырга тиешбез, әкрен-әкрен. Біз инде ике теллелек кәдә концепция төзедек. Асимметричный билингвизм дигән безнең фикер бар. Сезләр карап чыккансыздыр, ну, мен сырой ки җибәргән идем сезгә. Ну, минем инде максат шушы араларда ничектер Владимир Владимировичка эләгергә, ну, сыво, аның вакыты билгеләр дип кысакта. Но тем не менее, на плечах гигантов Роберт Агайлар һәм башкаларның бәлки Анатолий Тимофеевич Фоменко, улар шулай сезгә сәлам җибәргән, мин киләдем, фидләп торам диде. Анда аны аңлаучылар да уже хәзер табылды. Менә шушы көчләр, Прохановлар, Лермонтовлар бергә җыелып, безнең дворяннарыбыз, менә Роберт Агайларның дворяннарыбызның башлыгы җыелышып, бер утырып, дүйім план құрып, алга караган, ничек итеп без халыкларына нимә сөйләсәләр, менә теге телләрен тартып алып түгел, аларның телләренә дә ирек биреп, аларның мәдәниятенә дә ирек биреп, аларны шушы положительный течениега китергә, кертергә. Чөнки кешелек дөньясы әгәр дә шушылай һаманда таркау булса, ул иртәме соңмы челпәрәмә киләчәк. Кемдер барыбер кнопкага басачак. Бер акылсыз бар ул килеп әйтә. Законы Мерфи дигән не бар белән интернетта йөргән парагыз. Бик опасный әйбер. Законы Мерфи парагыз. То, что может случиться, он обязательно случается. Менә ул пока не случилось. Без кешелек дөньясы әзме күпме білім жиған кішілер жиылып, шушы мәселені ортаға салып эшләргә тиешбез, шушы гыйлемнар ярдәмендә берләшергә тиешбез иң башта урыслар белән. Чөнки шуны аңлап Проханов килеп Казанда ортасында әйтте: от татарских мыслителей, от татарских философов ждем самое главное слово, волшебное слово, которое ждет вся Россия и все человечество. Ләріз вокруг да около Юрнаска тиешбез. Робертага сиңа иң күшәкнең иң зур ягы, Фоменко белән бергәләп әйдәгез, башта ишәү дүртә утырабыз, җегетләрне, Лермонтовны чакырабыз һәм башкаларны, һәм анда минем исемлеккә карагансыз, здравия. Сез үзегезнекен кушып, без консенсуска киләбез, килә алабыз. Юллар күп, гыйлем җыелды. Безнең әгәр дә җыган 4 томыбызны укысалар, алар шунда без сезнең белән яшәп. Алла бирсә. Бергә булык. Гыйлем җыелып. Рахмәт, менә бу оештыручыларга. Зур рахмәт. Мөхәммәд әфәнде, сезгә бик зур рәхмәт. Benim özüm historik olmak açtım, matematik. Но больше фикерная это. Мен эти Сибири, мен вообще род Терегова и Никеева. Они явно нарушают.
Руслан Еникеевлар, Алар Трауэр, Темниковский район, Мордовия, Хазырка, Мордовия, да. И Алар Куштляр, наш Башкирия, Порвалаула, вот был Ике Езилле юбилей, шел Порвалаула, Аула, Ике Езилле ел. И эти силидери, она объяснила. Она еще шла бить, видно, правила татар, Ашек Иисус. А ты говоришь, фу, пшак татар. А с кем? А вы с темен халка. Вот. У Алшина, у Исенер Алшина, Тиллер Алшина. История давар такой принцип неопределенности. Кембеля. Нәрсе булган биште залигрек там. Қазір білмей біз енді нәрсе болған біздің еле ел әлігірек. Бойсво. Вот, бір академик генетик мега селяган. Исследование генетики. Рус халканы, татар халканы. Вот шунда алар шлай таптылар по мужской линии. Значит, урслар славян тугель. Славян тугель. Славян народ, от Польши, это и так далее. Сіз колесок на это заверили? Ну, в общем, вот шел Янковский меня, Серегин, академик, он директор общей генетики. Вот шел Ураснан Кубесе, Уграфинский. И Азгина Терк. Это татарно. Алар Ураснан, по-моему, 95% мушу. Татарна, что он говорил, айтак, кем он урысла? Урыслар ул уграфинна, финнар, а тилля ларның урыс. Теперь татарны корадылар. Татарны корасалар, біздің 90% уграфин. Что он говорит, кем он татар? Татар ул фин, но татаршық себя как. Татар. Вот шундай легендалар бар, білемеймін нешік, но азадында айтан, ведь койсы вақытны, қазір русский халықны изімтәрі. И вот шоң көрі мен айтам өзімнің коллегаларға, академикларға рус халқына татар болмаса, еврей болмаса көтеріп болмайды. Вот шоң көрі вот біздің халықның, конечно, зор. Біз болмаса, рус халқыны көтеріп болды, Россияны көтеріп болды. Вот шоу мені фикірлер бұл тұрда. Койс вақытны так әзгіна шайрап тайтам, но магнайса барады. R1A. Biz baramızda R1A. Зур рахмат, Роберт Павлович. Yani sizge zor kuşlar, но sizin beden fikirleriniz toponimler, jihan bir zor iş. Ana gerek специалистлар, конечно, не yaşlaşırken. Bizning бар история академияда, история российской истории. Алар белән семинарда выступать. Башларын баралар. Только так, а былай только безнең арабызда сөйләсәк, ул бит команда тарата, ул барыбер. Не булды. История, вообще любая наука, любая вот математика, если нет дискуссий, нет разных мнений, критика, застой, и ничего прогресса не будет. Поэтому только в дискуссии со специалистами обязательно. А так полугорасында ничего не докажешь. Диалектиканың бірінші законы единство и борьба противоположностей есть закон развития. Орыс тарихшылары белән сүздәрне берләштереп, без уртаклыкка килешәкбез. Вот тут будет через несколько дней заседать наш в Академии наук совет по межэтническим отношениям. Хотя я не специалист, но меня, значит, включили. Да, вот я там, наверное, даже выступлю. Какая самая главная проблема? Самая главная, одна проблема. Язык. Ты. Конечно. Да, все. И ведь свежая кровь, Ауылдан шығар. Правильно, да, Ауылдан шығар. Ауылдар бір мәселе бар, телевидение, все, вот насаждение, вот это одноязычие. А вообще одноязычие, по моей теории, почему все империи разрушаются? Почему? Потому что империя, вот один язык, и вокруг все малые народы, они, значит, тоже на одном языке, а все-таки у них
язык великой нации, плюс еще свой. А два языка родных, это творческие возможности человека гораздо выше. Это даже болезнь Альцгеймера у людей, которые обладают двумя родными языками, у них она не так тяжело проходит, потому что мозг более творческий. Я uzun вот такой урыс коллегалар айтам, sizin bir til легче, а мне не тіл. Все правильно, все правильно. Siz çift üstünüzde Tatar mı soktu yolunuz? Ну, він Москва-то вообще-то ускать, Туган, ускать Москва. Ну вот как-то Сатланган Галинович, Сатланган, да. У Вика братом барыш, ну вот, костя, алар силяшар билер. Улар билен Раис, ну Раис уже киткен. Алар яшак билер. Уфадан, ну, они, троицкие яшары, да, ну, оренбургские. Это оренбургский, Хаза Челябинский. Это Челябинский. Хаза Челябинский. Так вот, почему империя разрушается, моя такая теория. Потому что великая нация, она одноязычная и глупее. Ну, условно. Да. Одноязычный человек, он не так не поднимается. Вообще человек должен владеть. Ну, у меня английский, но английский рабочий. Он уже планом дату говорил, так сказать. Ну да, чисто. Дерсенет, когда мы английский лекциялар уким, а Барбар туган телевизион. А татар теле, мен лекцияларны укый алмайм татарша. Но мен туган теле, директор. Ну так вот, почему глупеет большая нация? Потому что она глупеет, одноязычная. А вокруг двуязычная. Да. Если сохраняет свой язык. И поэтому она вот, значит, они тогда поднимаются и разрушают вот эту империю, и становится, и опять снова становится одной. Вся Америка одноязычная. Ну, есть там испаноязычные, но, да, конечно, но основная нация американская одноязычная. Можно сказать, что Америка глупеет? Прямо на глазах? Да, конечно. Да. Это нет, это видно. Я могу сказать, что я люблю Америку, я вообще люблю американский народ, я там работал и все, но я не люблю американское правительство. Генералов не люблю. Да я и свое правительство не очень-то люблю. Но уважаю, как бы. Свое, уже возникаешь. Да, это свое. Путин уже возникает. Вот. Но народ мне жалко. Почему? Потому что одноязычный. Школы не учат ничему. Вот, разве бы дошла балаларна, все пропадает. Поэтому, в общем, вот два кандидата в президенты друг друга обвиняют в уголовщине. Ну, да. Kıskaçak Kımkili'ye, значит, o genofon turunda. Ben de radina tügül, da. Elbette benim yolumda yazılgan benim babalarım kayıp Kitay'dan kilgen. Adas Altay'ga lekkenler. Anasın İdil yakına kitkenler. O bizim genofon. Ben Sümbeli oğlumdan. Benim ataları. Nur Muhammed Efendi kitapları turunda da. Anasın tagında kaya bizge varırga, nişlerge, nişik saklanırga. Вот biz yazgaydık концепция, она ismi Сборка Великой Тартарии. Вот, şu kartalarga karab, bütünsün körüp, значит, Tartariyalar bulgan bütün yer şarında. Bütün Aziyada, Евразiyada kübürü. Da. Niçik saklanırga? Fandas Sıfiulin bir vakit aytkan idi. Bilesiz onu da, bizim значит, деятель. Ол айтты мені, не союз народов işlerge, а союз цивилизаций. Союз цивилизации. Нарда. Вот сборка Великой Тартарии бездайменно yazılганничек. 4 цивилизации. Значит, русско-ордынская цивилизация. Это был цивилизация, да? Она сон турко-османская цивилизация. Она сон персидско-иранская цивилизация. Олдабар, да? И она сон индийская цивилизация. Индийская или ничегаларда это моголо-индийская. Могол. Алар bütüsü bizim tanrılardan işte. Türkiye'de Tatarlar bulgan, India'da Tatarlar bulgan bütün yakta. Alarda adetler, o yani şu sivilizasyonlar, alar bir imperski halklar. Imperski halk, bütün maşasın değil, bütün halktan ince niçik ayrılar. Imperski halk ol, bütün imperiya turunda oydu. Yani Tatarlar şundiler bir.
Abi üçüncüne saklanırga tigir, davайте biz bütün devletini saklayıp çıktı. Вот хотя Рафик Валитов меня getirdi, ben гуманитарной помощи itkeni benden sol Ukrayna'da. Donetsk'e tigir, ben Lugansk'a gitti. Anda da bizim Tatarlar bilen uğraştı, gitti. Biz oyluyuz bütün halk arasında. Вот. Şunlardan 4 sivilizasiyalar da dinleri ayırma, dilleri ayırma da bugünüse. Вот onlar birleşip şu Евразияны füteriga bular. Onlar da halkta var, onlar da bilimde var. Вот. Kitay şu isket kirelmeyi çıktı. Kitay yok, olay yarım. Kitay bizim bilen eşyalar. Kitay bir bay. Abay o bütün satıp alar. Bay dediğin O ses var. bütün yaba. Şunlardan bizge yani 4 sivilizasiya bilen, o çok sivilizasiyalar. Onlar birleşip işlese dilleri bizde saklanır, dinimiz de saklanır, bütün işlerimiz saklanır deyip duran. Anasın gücü bizde kübeye indi. Bundan diye Amerika, Kitay'da bütün işi bizge bizim bilen soğuş almayı çıktı. O şimdi bundan seçiyor. Rahmet sizge. Muhammed Efendi ideyalar için nasıl yakışık ideya. O şundan çıkarmak gerekecektir. Harika sorunlar. Benim yine Kazakistan'da nice gidip Afrika bilen Kanyak Amerika'da Tatar tiponima eleken. Ana Kazakistan'da Kazan bana hafta terası yemdiğin açıp işlemede tuk 24. yılda. Anda Vostok diye bir isim diyorlar. Min takdim ettiğim benim 5. kitabım çıktı. Anda min takdim ettiğim Tartariya bir isim evet. O bir Katayga katliye nitak готовит. И әле бирделәр bu автотрасsaga Vostok diyen isim verirler. Min takdim ettiğim Tartariya isim verirler. O bitinde kanalımızda sengen bitinde Tartariya söyleniyor. Да. Катнашниках var. Benim problema, benim 5. kitabım çıktı. Olaytıyla точка на карте, o kitapta ayıran bölüküne целый главу peki izdatelь nitte. Или Вострабес, или de indide. Anda Катнашниках'tan da tuğlu bölük yazgan idim. Катнашниках var. Причем anda min dalil itip interem mene ulus poplarından, kitaplarından alıp anda yazgan. Катнашникахlar mene haten Müslüman bulsa, егет христиан дина буса, алар айралга тиштер. Это по догматике христианства. Anladın? Şu delilleri getiren, sen bastırmıyoruz diye bu bölükle alıp taşıysan diyor. Niçe gitip indi katnaşnikah var bizim milletine bitirdi. Biz Tüven Novgorod ülkesinde 34 avul. 34 avuldan 11 avulda gana mektep işli. Niçe tel saklansın? Барбузда выступает, одни выступления, а Гамел юг. Нет Гамел. Потом ведь бросай, это табулник. Везде камеры стоят, bir söz aytırgayalım, сразу фиксирует inagent. Anladınız mı? Inagent. Hatta turdan eylersen, politika, все inagent bulup. Subhanallah, mina 85 yaş, min inagent bulup. Anladınız mı? Tak? Inagent bulamın diyor. Yaxşı, buldu. Şemin kulağına bitirin, rahmet sizde. Şimdi sıra daha kaldı. Ayı Montesquieu yazgan. Ayı, no, bizge bir kup şakanaklar gelip gitmedi. Buna bizde var, zor isimlik var. Tatarlar turunda yazılgan kitaplarının isimliği var. Ama onların kubisini tavuk bulundu. Bugün onlar yok edilgen. Kızgın şapar. Bizge katlı tarihçilerde yazganlar. Buna şunda şakanak yazılgan. Biz ana tobalmıyız, okuyalmıyız. Şakanak bulmak açtın elini kola. Onlar yazılgan. Ama belki onlar yok. Buna biz bir uzak izler. Nihayet Magarishev'nin neyin taptık? Yasanın tüp ölüşü, Şingiz Han'ın zakonlarının yığılması yasa deyip atalar. Yazı. Şunun üzerine olgan türe. Nominanı birinci şakanakta prosta tiyip kira uykenlerini okudım. Ama onun işteleri turunda bir şeyler topalmagan. Mine kupten tukulmine bize toptuk. Şu Leningrad'da var, Magarishov degen galimler yazıp çıkarganlar. Onun abet ki şu Flamenco şahizlep taptık. Mine kadar o ayber elektronlu asifrını yok. Biz şunu barıp toprağa uyuyuz. Mine şu ölüşüne Uzbekistan jimirgenden sonra, şu zaporlu taşıgandan sonra, Büyük Tatariyanın en güçlü ölüşü
жемірлік түшкен. Бір законны өзгерту арқасында. Бір законның бір пунктін өзгерту арқасында. Порядок престола наследия. Нурмухамед Efendi, нашел полумесяц, yarım ay. Yarım ay simbol, İslam simvolu bulup hizmet edeme yok mu? Bana sonra cevap verirsin. Meşitlerin Gafı ötekisi, meşitlerin şeyler, обязательно yarım ay, везде yarım ay. Mına benim enkeymin Korkineyden kolgan bileziği var ya. Onda 8 pişmaklı yıldız hem yarım ayda. 8 pişmaklı yıldız hem hani Kutler gibi Sovet çağında 8 pişmaklı yıldızını 5 pişmaklı Sataninski znak kaylandırdılar. 5 pişmaklı. Türkiye'de. Ecem meşitinin manasında David yıldızı. No. Ne bizim bilim çıkmadan şarapta kimdir kuya? Bilimsiz kişi. Buna Kur'an'da var şunday orun. Bizim dinimizge en ziyan getirişler bilimsiz imamlar olur yani. Bilimsiz imamlar üstünlük olsa biz kanka gideriz. Buna bilimsiz imamlar koyarlar. David yıldızında yarım ayına da alıp taşırlar. Bilimsiz min bildikli olarlar da alga uzak koyarlar seni yanlış koyarlar. Şunun ardından kişiler Gafı ötekisi, Marok ilinde bir meçitte de yarım ay yok, bir meçitte de yarım ay yok, Marokko'da. Çünkü yanında Türkler bulmadan. o haberi yok. Bugün büyük motor kişiyemizdi. Başkistan Belebey şehrinden geldik görünekli pedagog, tarihçi, vali, 5 kitap çıkargan kişi, köp institutlarda işe almagan, hizmetini boshqaruvchi avtor Husaynov Nurmuhammad Efendi. Bek motor chiqish yasadi bizning bugun kechada. Hem benim o'ylovimcha Nurmuhammad Efendining Konturi Veliki Tatariy degan kitobda umuman yangicha qarash bizning tarixga qarata. Turmushimizning butun ülkelerine qog'ilishli misollar keltirib, dalillar keltirib, argumentlar keltirib, Tatar ilining borlig'in isbotlarga tirishdi bugungi kechada. Hem bizga kelgan qonaqlar butunsiga rizo qoldilar. Sizin kitapxonada bu kitap bulur mu? Bizim kitapxonaga bir kitap bo'lak etar deb o'ylayman. Bizga kelgan qonaqlar shulay o'zlarining kitoblarini bo'lak etib ketadilar. Nurmuhammad Efendi shulay qoldirdi deb o'ylayman. Kimning tilagi bor, kelib tekshirib o'qiy oladi. Pulga topshira turgan kitobni birinchidan birgina kitap bo'lg'ach ham qonun kitap bo'lg'ach ko'tarib yurganda joysiz va bizning kitobxonaning o'quv zali bor. Shunda o'tirib rohatlanib o'qirgan mumkinliklar bor. Rahmet sizga.